Antenum Central Regional. Oniminyamfo no na bon homoden e prepare se mase bedwene de ma de hya won mo agutu senya east abon homoden e de no mapa gu akoma ho ba monsem e kwaye pa de ama Christmas a e bayi High Court no e wan kan priprimantem hanom ahye se e ya agrada ani nipa ba kwa ka ne ho a omde kwadu abowom na wo so mo bomode ade nkrata eno kire sensem bi wo honom mo kan ya eno no enye no kren yeri ba ko pie mu e wa pie mantem ansam ne bi firi ho ba na osabarama dako ona ye osi no hene aka se kire mu se asojafo ni bi ma yem so betutu aban agu no enye emwa bibiman ye ntimi kwaya nim e wo mpuntu emu PTA Edema Kes abomodin ama school no eye 100,000 Ghana cedis sene be ye omuso no ebetimi anya nkonya atena so ensam no pinak na ka we hu baboa no se oma adwuma ka se wodi ero ha ani nsia e chiripo enkron ka safido se kam se dade Lumba yie no etuatua boa ho na yenko ni bibia ta ma se yakopɔ ya doma next week pe na ye kwa ne saboa ho na yenko yie no ubehia tade efe e bapemfo ni dem na Washington beto de t-shirt na yenko kumase na ye bapa yie no ye fa nko tuatua t-shirt na wo ba de opa bia won sabeka say ye medium say ye large and say extra large bo wura fiam say won sabeka bi aye cha de account na office duku ka ho a eye ne ba ya kono untumi mma na meto atara na frɛ ne yanka se family ofie onom e kire din ahoma ne nie 0579284181 0579284181 and 0531356732 0531356732 Bronya bayi de na chesen hemudi a ewiebedi e wo man mwedoso ye panti so pensio ade besom wa hoho munya wa chinsam enka de na meka fulu mansupa e de ama ye de afan fidie mu aso ne sokroje ye de mani pedua no sanso ana FDA agya tumu se eye enti so pen dodo eto obetimi afren penifo wa 0555 274 757 and 0577 475 343 akenkanfo ye se nkonwa besoma nimre no di ameje so eye wowofa osi ade ye di one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene me wofa ase ba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ye de kasebo no enchire mu ankasa ebesoma nansa na no me wofa ase kokofu se wana ase de ye kasebo no eye de ba dia sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu se wa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no de pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu mekande share yen ewo Facebook and so YouTube. Na kasebo no yemfa emunchirimu emfa ensomum. Yensha kasebo na se emfemfiri enkrebo premate enko piemem. Ewo abrekuma olebu. Na meka sei eyesu eni adwojo ana dehia. Wanom ewo abrekuma olebu ewo enkrebo premate mu ahyase am. Wanom etini so ni nyina ne sei. Owura bia wanya mfinsha bebura aduanan edeko ede ahoma. Akwa ne komu atumi akuno ho awabrekuma olebu anu wo anya sotum abatom pesua so asa eye nkrebo premantemu no wura yi di abetodwa ekirim se ne di amanfo tade frɛ ne pam eye OP na OP no oye member e de Ghana Drunkers Association eye kuo ba ko a omanyimu ye kase ye nto ase na ye nom saden pa petehia wo no mudi tintima yi pa okakuo no ho na mo kirim se nansen ensan do ya de pa wo badwa papa anje se kuo no won bona baso yi pam na Nhyiraba Kwadwo ekirim so president Moses eye Dripon ajemre ene mpanifo akasa na wokirim say in fact krache ne didi OP or the betu dwa say na yere etata no mana ni nka fie ba ko I say like kwan ode ne nam so ofie na ni sada nje enti sade ye kono wan hwani ya obetumi apraprekire na wagya ho firi say ya pa say sabe wawade na obaate na obayi omo wani nka fie nti ono abomode afa ne ho adwen kope ba bi kwotena kakra na gya efie adwua na waba fie na mra drabon ejemre na oni die kase botwetwe nkobo no ene wokire mi say meme na atwa me ene senior man edebeto o mani mu say in fact niam bi kwaso a eha ne pa ne senti ope ba bi akobo ne ho adwua kakra
senior yira fie hwe na yehu no wono mo apa na akira kwanya pa senior opi yehu na akira kwan na no nende omo mo dia boduom akopie ne dan ni mo agese ho no mo ase center ba ho ho na ebon kakra nkaka na se na den na opi dan center wo mi omo kobie dan na senior opi ni waye dan mu ma gese wa hye ne ho akonfo kwa na wotwe wa ho no waye 10 ene wasan ho no mo de ono wankasa ne support digade ene wode ahye ne ho akonfo na mra Moses dry bone na ono ene o my Ghana insadenfo enom wonom president eje mre na wone dia nsem training opoku active ma twetwe nkoma na wo kirim say in fact asem we de emnam ko pies na mu no kura na ade na epra ne senti eposifu abefa ekokura so kama mkese bibia tumeto no mo de futuo de amama mo no msane se osra mo ada sabata bi kirim so mbebo president amane no mo amo na sem beku mo ho de bema mo ndom nsa no omo so ate ebe ha dwen yi pa Saturday enyumre no na mene me member bako a ye friend OP ehiem ewo ablekuma olebu na a brief na mum yin na ntimi ndi nkomo anko echiri enra joada na manya ntie se once na negate ano ene ni window ano ma yeton safra police for ebae ebu den na chese ode support achichiri ceiling fan ashe no ho akonfu ama chese yesi enra de na asam na enya anti police for na so emu no de komo ochire a mo ye hu hwehwem ise ade afutu a megina DLFM ana mu video so e de amamu ne se monka nche me members se bibi ha o mo bra headquarters ani ntina yewo a doctor fo asofo ene onwon mo amokaka nwe ku no se bibi ha wa bra suicide enye option sa o ba e beti ma refer akọ bia doctor say do ama na ma mega bi test ano ama o de acheche owe ana se ye hwe na wasem no mu edu pa e beti ma refer akọ rehab center bi ana se asofo bi obetimi ahwe aboa na question one konfu there in fact enya dia ye betimi aye for asokra timi stream members no 16.7 million members of the Drankers Association say omunya hwe yi say bibi hawa o passport wa bi wakuma munaka na yentimi mwa emfa nshi umu madam ase eni a woti ye eye president at the Ghana Drankers Association the thing at the Moses Drybone we ye numpa eho akokwa ene we kire mu se mo amonom sade no bibi kire wo so abebo ma amane no momwa wo wuku hu pe ebe ha dwen be makuo no o ma short members nti enye owu akrachi ya wi no enye kura ne wadwa pa o de mu nkire mu ye de aso mu nti sisi ameke se de ablekumolebu ba ko da form team ade nti ya na yere tiete no waku no sika de asie ni ana oka akonsafo oku ni oka ho ana so ma shre member mama ndi o ma hwere ana ye die mu be ye de ye pa ha adwen pa ya ko fa ne kransi ye wanya de na mom se wanka sabe committee suicide akonfo hye nya option wo de wo yere tete wo sempo wo de fra wo fa na bra me ame de wo besie baba bia mo akotena dwodwo ho a na afiri wutirim enku ho sesen enye fine ye bedi bronya ho wanya de kra but emana motete me ma na munyai pa musuba anya sa munyai tete mema no too much hwan suba na enye mema ni bisuba anya bako se chese obitimi ye wade na ese twetwa na ni so kra ma no aden ohun akodim na nsen o twetwa asem so network asebo no so yantua kasebo ne so na endeb na da no peya na ja etimi to eye KJB Azato Senior High School no ewo timante mo ye boys dormitory wo ho no medan ba kumu a chese school fo bebre na etimi etwitwa ahwe na ojamframa no ehya se be ya no panon kro pepepe ye nebnada opanima abosom ni de toso eye mienu ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu a chese ndi ebo modin aso ja no ehye chese niema ewo dormitory ho num ni na etimi hye ya ma eye chance dan ni na etimi ehye no na bra eye jaframa no ehya ase na chese sane niema aye no enya adom betimi akọ no makoyi niema ntina chese niema ewo dem ho num de ni na ebetimi ahye na report ebeto dwa no efri eye Ghana National Fire Service onum echema ya ade omunya call say jabi ehye ewo dormitory onum de ndombo omodin etimi ekọ ho no na chesa appliance no ewo KJB district nim sese no enya ade na eye adwuma na wo so omo bo modin etimi pekwan yom betimi afaso adumja no na school for bebre sa yem hyehye ne obre ene se ne na kwan yom faso a omo trumika koyi niema de free eye adan ahodo no to ba bia ehye ne so ninti no bebre na etimi etwitwa ehye na
ɛyɛ school mpanifo ɛne ɛyɛ temanfo ni bi timi boaye ama school fo no sɛ de ɔmo bɔmɔden atimi ahwɛ wɔm na bra ɛyɛ agya no ɛhye no de course eni Ole top, ola ti ado. Interview. DLFM 106.9. I was teaching them when we So let's pause. Keep them fresh. I'm calling. Ole top, ola ti ado. DLFM 106.9. Interview. I was in the same class with this boy. I don't know what I was teaching them when we Eni ya uti ye eya brache se school for ne san obrani ayam hihye nti no mutimi etwitwa hwe ye na chese ohwese ne amanfo bobo wana na chese nye fedi agrokra ewo ye keje bi azato senior high school a chese omodometri ba ko de se no ahye ne ma ewom ni na etimi ahye enti e besre MCR for monfa ada videos ningus na be hwese de dan na ye na in fact chese ni nyina hye o edan ni nyina hye kura chese mofra na japade ne ma hodom ni sesi omu nyina ne nyina etimi ahye in fact awre ho na mom nya de am okra bia atumi afiri mu ana meboa obi amfiri mu ma no mo apira ebi ni mo chese omo memini wisie de se bi kwisi a ye bɔ ni ja enya agro pra mo bobo wana chese eya de na ejano na enya agro we de mo nkafra omo nkafra ja hyehye ni sese ye nim de yakɔ na nkane kura kyerɛ mi so dum ja adwuma yɛkɔ no omo nkra bata ho na mo ni hwie omo ni akade ba kumpani ho tibra mo abrɛ ne no ombebre na teachers any student ne na boaye no mo ne National Fire Service mnante ne yes adwuma yi bom collaboration work enya sim kuma bomodea na ne mo mu hie no mo fema wo manya se ne eja no ekoso no fiti afi ya hyase de eja saa Belinda no picture ba ko no video no ubedi ana edaso kaje bi eye SHS na school no video no bebere guma ye pese ye hu se de school na ahye aye na Ghana fo be hwe se de school na aye no ehu pa go school ni nyina ahye kura ahye kura school ni nyina ahye kura ohu hwe sika hwe o hwe se de school na aye se pin kroma fa bi bibia ko hwe ye besere mo de se mo ba Facebook no so be hu asem a ye kan hu adansedie se utie radio no wa ma Facebook ni YouTube ade ye kan no won hye da hu ni ye ba be hwe se de o mo dormitory no be bia school for no mo fra de o mo tire no be hwe se de wo no mo nyina aye na kwajo na minim said ba dormitory sa hodo na ye omo hye da ni electrical we bia wo honom sa e bia fan no mo be use no kra ceiling fan ni ade enti no kwanya fa no ana short time ne so na chese na omo class omo sua ade wo classroom senti na ma wisi na dodo mo fra ne hwenu mu ni ade no ama wisi na dodo mo fra ne pa anya sem kuma asambe nkure ni ye na nyame asese mo fra no obi ahwere ne kwase sira japade na eko awofo bre ya so mo to ne wo ne ama ne ade wo mo twa box ne ho kanka ho ne de ebi anka wo mo ntade wo mbehye kra no wo hwe dan na isi na bibia ne ho eka mu uniform no mo share ndɛ na no na hye wom na obi ya baye wo na se nyame amfa fi ne wabu ni nsa asempa na abaye wo we ya boys de ne nko a then the boxer no see a be ya wash and wear we de besere penifom wa wonom na emu oye pa ye nto akase bo no so yemfa ani mfa nkire mu e wo finfi mantem central region na ma shebe dwen de ma de hya wonom go ewutu senya east abato mpesu aso e wo finfi mantem me maame me nua bam eyo ni nyamfo ferris na koyo okundom ashase apadwumade be ontoma eno no eye light up kaswa initiative ebeboa pa mahoba monsem etimi akonkane ewo na abato mpesu aso finfi mantem o kaswa ne potem enam bro nyanya ebeyinti emra ye maame
oniminyamfo Felix na koyo okuno ene de yakasa botwetwe nkomo omram na opa dwumade ho ntoma no ene wo kire musem watena se adwene ho ahunu se bedi bronya na nipa bi akromfotechu amoa ebo kro no ewiewia manfo nti ompese bi besi na bato mpesu aso da ewa fi bronya we bunti no obade nkanea light betuatua mantam emnyamya hodo pi edikan no o kire mse obetumi install 2500 street light ewo edwam market afinsto eye street ahodo nyina mu ewa na bato mpesu aso trotro stations ahodo nyina na boase be ya kromfo mbeso bokro no omu tumi nya kwanya emokro no ye ma me kire mu se adehye mo akaso ne potem pempen wesini pen afi we Christmas mu bedi atedende free sa hoba mo nsem bekoye na ye kromfo no bowura kaso ade a waso be yepa. That's a constituency. There are certain areas that are in darkness, and not because there are no lights, but because we have faulty street lights. So we took this upon ourselves as a constituency to fix the lights. We are not only fixing the lights, we are also repairing ones that are faulty. So if you really watch what is happening in Kaswa, in the past 2 weeks, we've been able to fix some street lights along the principal streets, the main streets of Kaswa, Lumba, Adjoa Road coming all the way to the main road, and we would continue maybe in the course of the weeks as well. So far, we've done close to 2,000, around 2,000 street lights plus the ones that are here, and we have about 500 bulbs also to replace the spoilt ones. It's not just about fixing of the lights; it's also about maintenance. So while we fix, we are going to do periodic maintenance of the street lights, so that we see to it that it is well taken care of, and it also serves the purpose for which it was done. We know that when it comes to security, lighting plays a major role in security, and we are doing this together with the security officers so that this Christmas we will all enjoy. Eni awuti ebodi wuramu awa egutu senya east abetu ompesu aso no na ye wono mrash bedwani din ede oniminyamfo Felix na koyo okuno ena wote ne nkene no wachi ena bana musini ede ma de hia wonom ewa agutu senya east mechire municipal chief executive Mr. Said se wonu banini enso kase kire misem wonom guso ene ahobambo ku no edin sa woso atumi aboa hwe sebeya positive bakwa akro aprobo ewo agutu senya east mensini mu nyina sebeya obi adantumi nkobokro no anase obi nkwadi awuo beboa panti adehye mba bedi bronya wakaswa agutu senya east ni potem die muni hawo moda mona efisa ho ba monse bekoye pa etimi edamamo. All the security agencies here, central government have placed a ban on leave. So what it means is that we are having full deployment of uniformed personnel in the municipality. With these numbers coming in, it means that we are going to get increased number of deployment to the various places, public places as well. Not only will you see uniformed people, but a lot more will appear in Mufti to also help in intelligence gathering. The DNI have also deployed their men ahead of time to help us get enough information even before things happen. The police, you see a lot of them in town in uniforms at the pubs everywhere. The immigration is also in their part. The prison also gave us assurance. The prisons camp also gave us the assurance, and then made it clear to us that they are ready to deploy extra men to add up to the municipal security arrangements. Eni ya oti ye ayaban ena musene de made hia wanom ewo egutu senya east abato empesas ne din edem oniminyamfo site se wonu banini ena wote ne nkan na ne kwakram no body wuraka so ne mpotemam ahoba monsem mechesa superintendent apia ede makaswa divisional police command ede abasobo kese pa ede bom egutu senya east mensini eye abana musini anasem wanu mash bedwani oniminyamfo Felix na kuyo okuno frise waya de papa sene otumi eboama nkane aba wonu magye honu nyina se hiren ene beboa pama ahoba monsem no etimi akonkan we kire mi sem wo pese okobọ kro no na se okona nkane ho otumi mbonte beboa pama widie ene basabasa ene kro no
eso etimiate ewo bronya ebei ewo kaswa enimpotem. We the security services, when there is light during the night, it helps us a lot because most of the times we've seen that the criminals, all the criminal activities that we normally observe, and we know normally the criminals, they don't operate where there is more light because they will be easily be identified. So this program that they have initiated today is going to help the community. Any awoti ye as a pretendant appear. Ubo remo wakaso na a divisional police command and awate ninken. Yantua kasia bone so na high court no e won kran remantem hanom ahye se eye Patricia si edu adodo na efre ne sana na grada eni nipa bako ka ne ho ayabo mko adu no eye nsem bi wo no mu chiem anya no krenti no court na ahye so momodi afan krata no chese nsem na omaka no enya no kra e woda o ma hye se ombetimi asan ahia e wasem dibia honom na court no echie momodi asa eye agreement on be file no anya kra no mo fembra eye nnam yensa ansa na eye opanima abosom ne de toso eye dunsia wo mfimpimienu ne aduonunum edu na fe omaba abehia mu e wo court honom na wo hwe eye hye no court wo court enebnada eye opanima abosom ne de toso mienu a na kwadubofo no echie mu e wo sombomode na mo apply a bench warrant e de ma eye nipa na otoso mienu a omde kwadu no etimi abono na council edema na nagrada edito court nanim say ade omone eye office of eye attorney general atwetwe nkomo na chesenkrata na eye court na hye so moko famra na ade ekwa anim pantin ka obeya nkomo fa embra echire kakra emfa emawom na eye kwaduboni nso edituja echemu se nipa na ode asem ne ba ye yima no apia fumim edituja echemu se ade ansem omaka ewo court ni na na ade yima no apia yi etimi ebe bia chese ne ekọ ne ebe ni na no chese na nitua oni hu hyemu ye papa no chema ade omasha registrar so omomodin ahese hearing notice no ombebo modin ade amaka nso no ede ma eye kwadubo no no etoso eye mienu no ansa na date na court na hye no etimi edu na case no amode to eye na nagrada no so echiema ade a obo omodin ede eye Pastor Emmanuel appear for me eye na deja bo omodin etimi erekotu ni TV station ni so ni social media platform so e wa bra ye Pastor Emmanuel appear na onim ho hwe na chese ade a ogu ni ho finye papa esan se omo ana omo ye panelist na omo wo eye live program ne so chese na omo sire ni ye pa no chema o hwe eye cyber security act eye 2020 act 1038 na chese ade na omo ye no anya ade a etwa ye na ya na nagrada ya di a owo efiase a odemu eyemfisha ne dunum a chese ni case no chese nyasem ketwa ni power bomb apo Adjoa musika e wo Ghana mu enka ne no se ye konfo ba afedo be ye evangelist ehun sense bebre no ni na aka hunti ana odemu mfisha no eye dunum na ye lawyer edema na nagrada ede atudwa echemu se ade a interview bi e course so a Pastor Emmanuel apia keka nsem echema o shot bia na nagrada wo ma chese nya kra afedo so se kokko no kra na waye no ise waye tuma hu ne kra hu se na nagrada ni chese wa hye papa na mu chema sansem no kan ye ni na nya de no kra bia ewom esanse sansem no ya de odi gu na nagrada hu efi yanto akase bo no so ne yemfa ye ni mfa nkyere mum ewa payment tem na nanse beto dwa se bo wura mu ewa bibiman kro ba ko am eno mamba ko edi da so eye gini bisao wano mampeni eye Umaru Sisoko Embaru papai asrafu atu ni sebanchia enya semukuma kram na ye nsempi a Ghana ha wonama de manfo anu na nsemwe mu no ena osi no hene osabarma otu da ko akasa de afa ho akirem sem abantugu a ekoso bi mamu no nyade a eye enya de se so kra na nyade bebo ka bi man no yetimi atumpon kram na nakasemu ena wo akirem sem wohwe bimaya hodo a abantugu akoso no chesempududuma so nyade ekoso emo akurante be ya yenyan kram osarba ma otu da akokasa na ochechirem sem ubowura aye abrofo no kroma utimu se di bia ne manhye da nkoye de se de bimam ha so nhye da nkoye nanso so na ni bia nso de nkaso betu aban guda ebi mponsi pen enti ade enti na de yekura yi mu de obi asode a o na aban nkoye mikotu na gu no afatuo
na den ochirema nya kwanya nyente ya yenuanom asrafom tututu abago no munya ekura na de mu yi no emwa abibiman so yentumi kwa yanim ewo mpunto mu kram na nakasemu ana wo chire misem abiman ye wom tese no obesre wo ye wosre ni na wo hwa na se kamanka bememo no emwa na hwe o mampani bememo no nsani a osre wudi bre so se ni fato nchen na contest gina se yento so aba so mampani wudi kunimpe bese so ma ne hyebre nemom emfa tu a ye de ma asefa ba o man ho ban efa nkoto se okotu o mampani na wabede o mampani dabi wo ye osre ni ho wasade ne se boban hwese basabasa ya enkoso wo memu nemom yanhya wo se fatuo ne kokotu aban tugu eba ne sa emu akram osaba ma da akoka semi na wo kire mu se wo hwa mama ya hodo moto omo president ato atwene ba bi na gini bisa de ye kosi enya kra enya nti osre me enso enya de papa nti se bibi koso na wonte ase a kogina ne nto so aba na kogye omampani boso na mompa so betwutuo kokotu abanya to aguo de adabraka emwa bi man entumi fa ntoma pa emfamfura kra we eka ho ena ma Africa akwa chire me kai emra be abofra no omampani Idi Amin Uganda obaji Uganda boso a etwe oman no kwa chire enti ofu se British aban bi abeba ho bia na ye America aban bi abeba ho bia na ye arinti na wode onye ku enti oman no na ye Africa de kakra bia na abobi ko adu se wodi sika kakra bia no ye boko adu se won ye corrupt won ye si enti ye ku is not a solution. I repeat, ku is not a solution. Ni ye betimi aboa ene se wo ye soja ni na o se aban no sisi no onya fi soja no na ti party na contest election wo wini a ye do man no tumi na hyewansa na ne apesa o ye no waye na emum enkwintuo enfe to civilian government so e corrupt nti na also bad way corrupt a kwankwi to emra also e wom se Guinea Bissau ne Niger ne baby Burkina no ne waka na ban no enkoyie me no ya dwen but for the fact say enkoyie no nkire se kwituo DLFM 106.9 kwituo ekutu aban ne ngu because e soja de enye na adwuma ne se ohwo man so ai soja de untu aban ne momo ya dan wudi tuo ebo nipa ho ban ehwe oman so sahoba mo ensemu enu wachi na osarba ma da kon kasa mu bio na ode na de say obesre ebi manfo nyina mampanifo no osre mo ada aya mmomodin a na manwene nipa ho kakra mate munwene nipa ho pa na de yakwaso nyina no muka ho bi edum pempen so a kire say munya akwamya na betena so a mumfa nipa anya hweo moboto mu nkone de mu bedina mumpunafo pe ho na modwen e ka ho pa na du ba bia yes sojafo na hyi na moto hya metututu mu saa nti anya kram o kire ma sojafo no so sere mo ada mamodia na du ba bia moni amanyofo ne nya adwen na mo nipa ho ban na munya asa mututu otu nipa enya kra eba na se bi man ka bomu no ni kankro no eba je nsrepe ene pataku e wo manyim yetu momone foro no yetu agiramoafo so far as me condemn asojafo say nse oyeku no equally as ye ka kire politicians say ya wonti o manfo ni wonti o manfo sufre na wonsusuma wonti mu yedin o manfo so na okom ne anibre ena ya na kufo no sojafo no be ku o man no mutimi yedin dodo na politicians obi ko abamu bosumi nsia na ne shabrasisa edan wonsi bida ka on na bida onya adwuma din bia we na ya na sojafo no bufu no mova o ka hwe kire wa o enti insa na tie dia mese aban ahoro e wo abibimamu se won nya abotrema o manfo onti o manfo na onya o manfo apedika krama o mo man mu enwo na osusu nsise sika no enkosi abrochiri na nse ya 106.9 aban bai ubehwe pepepe obi a ma no position kakra bi bo na fon ye kesi emiko na before there no na onti sa within a short time no one sir enti asoja for the show lifestyle no any bra wumbu any trimodin no a na enwa bufo no atwetu equally aban bi enipa bi wo ha won ye so yema institutions no enya dwuma na institution enti min check aban no na se bibi sa wo ho check and balances no eya dwuma dia onum se ofa ye be chi no ye chi no a o wasotwe enti onfa na we ye jado tutra na bibia ye lose sa
na politicians ne mpanimfo edida da adwuma no ebokoro akese ne asojafo so kom de no ekom de na wo ye de obetu o nana se ekom wo mu pa de a wo ye den wa hwa ontwe ma nkram nana kwakura mu no na osi no hene ekire mu am obesre bibiman aka nifo osre mu ada titiri no man Ghana mumie bi adwuma na mebunu no nya adwuma nye efiri se mebunu pi akosua pon awie school adwuma ni wo manyim na ekire mu se aka ne no na mofra kakra bi na wie school mu wie pa na mu nya adwuma nanso ne suapon na doso mofra mpempem na wie school mu wie school ni pa titifie wo mu nya adwuma nye ebi akosua wie obokube o mokwala ne ade a emwa na ekire mu se ubo wura me yahodo agalam se ekoso na ebi ma bonwo mapa na anso adwuma ni ho nti na otufu magudie ese Ghana nsuo ni yensase enye inti obesre ni mabone ahodo ekoso adwaman fita enipa wie school adwuma na wo hefa inti obate wana no ho ofe ni mpoku agye nyina so hwe nani abadagyedeja asa na aba inti onte wana no kokko we nso na kwamde na na baka kogina kwa ho ene abra mesra bra oya kama pa ahun sadi aye no me bo ncha da anya densa enti aja o de mam tete Ghana kra metuma mo aprapre chi ne manya bia to aduane aba o mam penifo na na ekire me se mo ba ko ma Ghana mebu ne brenti osre sabatu gontu betwa mum ya bia nwuma asojafo no so osre muntu aban ne mum aban ne mo na nwuma mu Ghana ha mebu ne adwuma pa ya basa ye no etu betwa wo manyim some na areho oman no for universities we private and public universities. Afe nipa eba out adwuma ben na won be. Mesre aban wo abibimam. Se omomo de emie adwuma na emrantie ne mabawa ewi university no. Wonye biye. Ye tab ye wi university na university kwa na emiansa pe Ghana ha Legon Tech na UCC Kipkus. Inti we den a obinya biaye ebi kura so science mi kwa amanane but say they look at the number of universities in the country and nipa ever out for the past 10-20 years adwuma ben na Ghana ha ya bi adwuma ben na other African countries ya bi and say you free nyina so wahwe obam na university dia na ka se ka mame na papa no se ka ohome na so akola no science so ebra boni ekoso bibiri e o mayo afom ni mamu afom ebi eye se okomani bre e the university wa wie na ne maame ntimi ehwe ni bio na ono so nya okwan bi obefa so afina obo bra boni ne mema eko galamsi enti besa ban no yempe nwuma university no ya bi na edoso yempe enwuma ma university graduates ni nye sie bi pedwuma ma on dia me feel say to trust somebody galamse some awoka nyina e be ba fom me no obi okuta masters o ye galamse okuta master's degree o ye galamse because onya dwuma bi enye na me say na say galamse say amna na bit me bukom o say ampa ye wuda na so nana better say be ye dwuma wusin say metena ho a me nya dwuma dokom bi kumi areho mesra ban o say so yi say kasa wuti sent on hwe okwan papa so na on solve galamse issue no nana kombe tie dia enkabeboa pa ene a wuti yi ono ene ye wo hene edema de hia wanom ewo osino ne den edem wasabarema otu dakon ena wote ne nkanama ne boyi yensam twire ne otonkra edefi apiemantemu edesom yen eye kontin kofi obo ene de amane boyi eba ebesom ye enumre yenyina weso ne yenkenka madwenkyire ne bi mfama mo na yentoa kasebo no eso na DLFM Agyei diaba na wase oh so sad oh why bema part me atama na yira tete ne sam waje ne kradi afire ne nsem eh krachi jama onye serious e ma ne doso obi tete wa fabi na forget wo yire no na ono antena ono ne nsem hu no akun hu sei yenya ne sakra DLFM Agyei wanti se wodi se okunu fa wachi a wani beji ana asem na mebisa bema na anya ade hu kundi enye na DLFM Agyei wa kura diaba na wase sikapa jama wanya broken heart ana obisa o ubeyi anu ana minya bida unya bida say me ka akwa ni wo ni ho asem na se de okeke kan asem me ma na tete mu bisa sasa na okeke kan actions speak louder than words fancy na junior papa de aba na say good evening dear news in fact kasi e bonde jatwa to say buru na piaga de aba na say Ghana baby e kwe de in fact ye besra ho ba mo nsem ni ade na ye bre pa mate na master planner junior kentampo de aba na say
Rade in 7 dear doors. Miss Rodia Manosem body our family can you my catch them that me yaman yosem. Comfort to Matty the abano say good evening of Sammy B near Adjoa Agyei Sikapa DLFM news. On now po and check as young comma DLFM Enquires Association who no church members in India and Yamishramo. Na more fast reta obeying the abano say good evening of Sammy B or see a there the one any Sikapa in fact. Or say fire again. Hey Ghana, dear news. Ejetuato Ghana ne de bia jabeto. Say munya ready some meja na ejai nudum. Na Mohammed Prince Eddie Frigomako Kofu di aba na say good evening. Nhyiraba and Adjoa Agyei Sikapa. The news is blazing here. In Jacques Yankoma Parliament Edema Ewutu Senya East. Waya de pam wo fa say Felix na eye koyo oku no waya de papa say wabua na nkanea akwaka so ne potem. Na deleka yete de aba na wo se wo hwe live edi free nkurakan na wo se good evening mesemeda se mechia obi na wo fa kai edi free kwame nkroma secretary no pan station odi aba na wo se wo si nhwonso yi de wo si nso hwe enya mafra no ma anya de o abesna performance pa ma anya de ntiabanye bibi mfamfa ho wo se ntia kase nkoma onimnyamfo Moses Apol ena Chris Lord yami nhyira mo pa na ma onya mo kase we efri me wo fa se wo fa kai kwame nkroma Seka, New Pen Station, no defeated, but they're drawing dear Casabon, ye dying and walk of Agropamaso and Senam Wafasi Kuma Nancy Man and Tenny Huja Kruma. Bismarck Adusayaba, Yeba DL Power Sports, a one day, a jowl, that down. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports, a one day, a jowl. Pressure, Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your bottom room, Mr. Kasante, and Borike! What is a man for TTM say go, Sanes, BBI Dean, next time, what fast base mark man busy. What na say? Nansan on no penum be a mura, you might be to me, dear Sigum. Any. It's a track and Bismarck aya crowd will be himself funny trim what a ball Ghana Black Stars. Bismarck over and pom design. You are doing one thing, sounds away. Oh, Yamia Dometiapo, me where pa na. Who made the says and say, we should studio a man I can when she has say. Enti ahun den ho nya den kra me angasa menti ase o fa hian sa ba adwuma o ya sure say o fa fie na o be o fa straight na ba e do de kra me pie nko ba bia me sorry ya na me be ko ka say na sinsi so papa e ma twa me wo fa me hu ahia the studio ha before say me room now ne be ma pa wo ha e ma twa me hu ahia e ma be ye miensa na wo fa o damam mi cheffinfin mi prepare chiri e ma mi mola na kosoro pa so we ya somebody say nansen ya man nsi ufom kra o David me de Matthew na woni mu o say kwa me afuma ka kire m dada oh me na me ka kire kwa me afuma ka kire me o say nansen ene bia nyame a yes o pon a wo kofi a wo nuru da o David mo se botume from 11:30 PM na unya ngodu me so de ka atire ya na metio e free adwuma mu ha kwa Madina me nante kra enu 30 me enu be de say 15 minutes and so to me take u be no hwere be ye edu na unu ye me ewi akra me ndi agron ewi odi kwa he me de mekan say domene e ho na ogro printers ho na me na fufo bebre na na say de kwa me afum kan ye no kre oh Dabi saying nya botre empere de kwa me afum kan ye no kre kire say o se won kodu ntem na me mbo me say dome I wote Madina na e say wo kire me say agro no wodi kwa dome any spenters me ko kodi agro weekends weekends na okopra prechire ana me come me ko stress me na fufu ma ye share a che onyankofo ma ya no o de be me mpe ma na mfo bebre sa
Bakakra bi de nyame adom de che won de wo no amudi e fine say wo se nya bebre sa wo no wa fa na di nkomo no meti asefa wo se nya mebre bem kakra bi ode ma won de wo kra wa na de ma nya yankopon okay okay this saying we dey fancy afiri waji nyame adi oni ba minya wo emre nti minya na mesi agora na wa fast kagya gumuni yankobre well abusuanti yamama adwomo akwa kwanso nkoso kra emra dia 106.9 mega emra so say jedi agudi emu nsem papa enso be so manwume no nsian kase ya so me di the best market do say wo frame me man bi say mejo so Mr. Kwame Afum or therefore buampon sem ne de hia no o ta kire sanso ana odisika brante abrante we nkwa no boni dia na wa chechira ase o se ma no e friend odisika sanse ma pesika pa ana mema so friend odi esanse ade bia ye die ye bia na mema emprempi no omo pe kenetata coffee popcorn ana fe oborama the fant Englishman Jesse Michael Awuni ono enso communications director de my faith ladies emnuanom we munyina etachire ana yadi dwumade no enso ebro na mpacho ababawa sono pa ye friend Madam Belinda and anwumre ono so ana nadama odi images ni reactions nyina enso eguso live on Facebook and to join the show no live on Facebook capital D capital L 106.9 na bibi bia so atutom yenshen komobona ase ye hya ase dia asuju a ye hya ase e dia fifie na mpacho na ana sempo no nyankopon ya adom ochina MTN FA Cup games awudo pina enso tojwa ukopiem enso ho dia me pacho nyame adom ochina haso folk trafie enso pobi my house park no ne club your friend said true life and also so etimi ya dia windam so game no baso 3 p.m. Baseke Holy Stars any bibiani Gold Stars enso bebo game no be tojwa AAKR park ne so me pacho 3 p.m. ana sa game no so tojwa Great Ambition any club na your friend say Asanka FC game ne baso Dansoman Karendorf Park sanswa ana eno nkoma if you oba jadi nyina enso ema Police National enso any club your friend say Mysterious Abusua Bontua Dwarfs game ne tojwa enso Tuba Astrotef nyame yadoma da ochina 3 p.m. me pacho Kumasi Asante Kotoko any Future Stars game no me pacho mpanifo atu aheda ni nyina nse Kotoko fosi dabi nansentem kamia yese omo fixtures no games omo bubo no ebubo so too much nim say last month omo 9 players enkwana itimi epiki injury club no ede ekodan GFM koma mete ene so ma postpone game anyame yadoma ochina kebeto dwa enso so ho me ntia mete ene say Wednesday 10 December ana sa game ni su tojwa jade ni nyina ma na 7 p.m. big game ni tojwa enso ewa baby a friend says St. Mary Stadium weno Saddam Tina weno the Black Queens enso ene adie kan said the Lioness of England weno Yankufa Kensia Ghana mabano enso ene England mabano ede windam so 7 p.m. ya na coacha je friend say Kim Lash no head coach ade ma Ghana Black Queens team no me pacho wedding komo o say gamer omone ade kan say Lioness ebebo no e wo say omo ye brave na omo work hard against England man yentie Kim Lash. Wo yantua so yegusua ya pemso yedi dwumade no komoni pina enso edema ewo dwumade no so na me pacho away from that no yanko ababa your friend say Chantel Boy Hacker ono striker enso edema Ghana emaba no metra ade kan say Black Queens team no ono so adin komo o say o believe pa say quality Ghana Black Queens team no enso wono enunti omo ade kan say ehu pa de eni Black Queens team nim yentie enkoma Chantel Boy Hacker enso edi giant. I think for me, speaking for the girls as well, we're excited to play this game. I think we believe in our own qualities. You've mentioned a couple of countries there, but none of them countries are Ghana. As you've said, we haven't played England before, so it's the first time the two nations are going to meet. We back ourselves. We enjoy the football that we play, and we know when we play the football, we can be a force against any team, any country that we come up against. So
I think we've got the belief in the camp. We've got the excitement in the camp. It's an amazing occasion for us all. What way nkoma ababa na je first Chantel Boyano striker Edema Black Queens team no so DJ ahead of the game and Yankopon aduma 7 p.m. ya and so toja was St. Mary Stadium Southampton and I jedin common pina and so Edema na unim say Ghana me patcho Paralympics and some party can say power games no toja Nigeria Abiakuta na me no kase ya Brantia je first Rafael Bocho Nkembe Ono power outlet ono edi juma ya kan say wheelchair racing ono so was sad ya kan say power games ekoso Nigeria no wadi nkomo kakra yentie nkoma Rafael Bochwe Nkemba enso edi jai you used to work, so you need to let anywhere you get, let the tools know you that you are here to use them. As a racer and as a footballer, during the warm-up they'll come, try to test the fit, see how you look. It's the same as with wheelchair racing and athletics. That's the same thing. Yeah. Amazing. Thank you so much for your time, and I wish you the best of luck. Thank you very much. Voyaya nkoma abrantia je fense Rafael Bochwe Nkembe Anonso edi jaya ewo sa dwumadia etodwa ewo Nigeria Abiakuta na menu kase ya Ghana me pacho arm wrestling team no menu kase o matimi anya 5 medals bibi bia ekon kan kopiema sei ana hon komoti akwadana anasa brantia je friends Haruna Tahiru ono atimi anya 2 gold enso sa dwumadia nim sanso na Frank ya Fozi ono anya 2 bronze ana brantia friends Isaac Niaite enso anya 1 bronze on this no tofa ya homeso yanje about phone crack to my bar. Yadiamana common ebesum atiefo. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports, DL Power Sports, DL Power Sports. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. Voila Bushanti, Jantua so Lumba super dama DFK. Asufra fly number DR106 na konkofon crosso Jaden common pina by when latest and exclusive I told you ana Jadeba sum kasavikasi sunana menu kase anumrei empire neja also Spanish La Liga nim me pato game weno eye Barca enso ne Atletico Madrid 8 p.m. na game ni told you game we told you enso Camp Nou where ne latest eba Jade ni nyinama na reporter mete every Barca company say akwadana je friend say Marcus Radford me patroni mi say na me no ka say obolo na so dia ma Barca reporter mete and say me patro 26 million pounds me patro e wasa brand and contract no Barca for eka said dabi sika no mutimi ntua enso ema abrante friend say Marcus Rashford ne contract no enso enya permanent enso Barca wey ye latest amegada enso e free Barca so ye obeka UEFA Champions League game Chelsea so ne Barca boy Barca and say Chelsea Eshe Barca club no eka poli miansa akwadana je friend say Ronaldo Araujo unim say sa game no the red card reporter mete and say since akwadana pick sa red card or sa game no on get it back to himself mentally psychologically abrantiania down it reporter mete and say wakatre hansi data flex ebeya omane tranchen kakra na che say onso entimi njuju no na ontimi get it back stronger eno ya reporter mete medini nyina so ma and then you make kopiem enso our English Premier League games me say toja bomb of ebe trefie no sene club na ye face Everton enso they win dam so Fulham trefie no ni Manchester City bo Newcastle United and Tottenham Hotspur sa game no so baso and on reporter eba medini nyina ma na himself Fulham gamer amene Man City babono Manchester City ahwe mu say omo consecutive anasa de kan so omo winning streak against club na ye face Fulham no on betimi
extend akwa 60 minutes kasa idea. Yeka clubs omukita the most consecutive Premier League wins against clubs. Ebia club akune club akweshia na washano ebre biom behie bia washano no Manchester City ebre bia on Fulham bebono watai eshano pa 15 times intena nyumrei City ehwe se ombe extend sa dia no enso akwa 16 way any report eba midi latest ni nyina enso ema enra was ceremony ni tojwa enso ewo tuwi na kopiem dia akodana Jefferson Scott McTominay me pacho ono enenya Serie A player of the year wey ene enkoma no su tojwa enso enra ewo se dwumadie na se yedi ni nyina ma ewo kasafidi kase so na bibi bia enso atimi akonkan ewo dwumadie enso na me pacho FIFA enso catch clubs me pacho unim se nyankopon aduma December ya AFCON ni tojwa bueno African Cup of Nations na FIFA catch various clubs omo Europe se empokra ute anaso player bia ono nso betimi akopiem enso AFCON ase akọ representing nation no me pacho betimi aja player no from 15 December eko enti we be 5 days 6 days to the tournament unso betimi aja player na ono nso etimi akopiem ewo ne national team nim na bibi bia nso akwankan na no award na se akodana je face Francesco Pio Esposito ono enso enyaade e kan se Italian golden boy na chese Italy wenyina kan kwada omomodem bo kan pa koi enso de masa kwada we u join ni show no live on Facebook sister Belinda Dama odi images ni reaction ni nyina nso guo na wahu dia kwempokra ne dia eba me pacho Paris Saint-Germain wonder kid je France Desiré Doué ono enenya ade e kan se golden boy award na pacho nim se vote no say ana hu komate onya 450 points ana Ada Gule enya 163 points Paul Kubasi enya 161 points ana Dean Wilson enso enya 160 points en komodia enke doso pa na so emre no so ko papa enti yemfa agudie mu nsema je bobo anu nyina enso empema na dwumadie no enkan no enso ento aso midin the Besma Kadu sai ubetimi aframe man bise wafa yes what ya kwa maso nsem na si ene watwa ni summary pa ma wo fa ma fili pa yes anoma che duaso ojibo what say anoma che duaso ojibo anoma o che duaso a edua benso o edua bia wawa odum se pele enti o wo fa nim na ogina bube sa na tie dia me bubi na kira se ma me na yenko sa adwan so bebo anoma ntu a obuada anoma de ene wantu obuada no oh anoma de minim ye apatu pre o say apatu pre abuga bi be kawa de funtumum ene wo fa yes waje adura na o ni mi ade me ye twi kakra esa wonya bayira abrewadwo na me ne nkokrafo nso atrenatren ndi nkokrafo nkokra oh yes ndi say asra tu ajakukusu a to pai oh yeah me wo fa asena wakwada esa o ye me wo de me ko ubu ba me so metibe o metimi abom wenye tipia okay wenye tipia weni tipi a mentu aswana tu abeiso se weni tipi a uyo bia we ni tifo bebira wo ye dey ho ne de wo fa nti asa adwa pese o pese weni tipi a adwa ka bibia adwa baba wo be kira se ana weni tipi a wo be to aso wo se dey ka se gu mark ni adwa bo am wo se weni tipi a ye dey kwa sikari asi wani tipia wu kwa ngwei wani tipia wu kwa empeni se wani tipia o ma ponche achi oh yeah wani tipia o ma ponche achi Belinda oboni trinko se nti uni na to osi wani enti man me ma obi ana Belinda moye me ma obi na boa se peni ka se ensuo da abaya na nafo a ekire sen ede mo ade ana mi say pillow eyi ana openi se ka se wawe kraman nya ekire sen wawe kraman nya ekire sen nya na ye dey eno ontimi ntina fa ako wawe kraman nya acha se jamaina ye jamaina se upechi pa watu tu weni awe umfele ade umfeni pa nya hwe wawe kraman nya yakase nsuo da abofra na na afo agye se odwonso kete so munya botre mefemre ohun se ye wo ebe no ye wo abebudi ankasa wo ho ye wo to asemsebe nso wo ho ohun
ye wo to abeyi so ne nyina wo ho no ma ene kasamrini eno ne bi na mbisa mo say wa we nkrama nya ne kire say menya tam na ma be kire mo kakra mususua munya ndru we na muni me say yam papa da Lumba ye ne ba so yam ya adoma next week Saturday ene ne Sunday Kumase beto dwa wen Baba Yara Sports Stadium ka wana ya ya akra ka dia me yo pa Baba Yara enti Baba dey Baba Yara eno na wa hen eno makom amakom side wo ewo mensin mantam be mu Kumase mantam ne ye Kumase Asante better Asante mantam we na ma anya wade ewo Asante mantam mu kuro ben so pote na ekoso ankasa Kumase Asante mantam mu ahinkuro yes Baba Yara Sports Stadium eye no anya strictly by invitation obi atumi ba bi ananya sa obi atumi ba wo de ne sa wo ba bedi mra so emedin semhunu ne yan sesa wo dabra ma wo sa wote ase wo bedin semhunu be sesa wo dabra ma wo because ye nipa na ba bia wo da no wo mpa ye boa na ye sa wo dabra ye den wo bedin sempa de a ye no ba hwia bom wo bedidi a me peche ana me boa oh yes but enkra bia ba ye ntie we mra sisi a ye ba wo ye bedin komo we ni aso so ehu nya Kwa jofo swa wo fadua no tewa wo kan nsam pafa wonwumu etufo kyekyere wure ka brabo mu nsam ene na wano aka tom seye na na samwa jamfisa kyera wotoso mienu insuta manhene na na se abura adunwa eye insuta manhema amanhene ni amanhema no mu a ewo Ghana enkankan santema mu nyina baafuo kofi atobra ya wotoso mienu dade so abahene na na boache amponsa akofraba wotoso mienu pa akoso hene na nachre ekodi kuro abusuapani kofi owusubu ahen ya dodo no afre no Tupac His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani omampani dada kofi di ewo ajekum kufo na na dodanko akufo ado omampani dada Speaker of Parliament Alban Smana Bagben edom kuma ne dom kese ba no difo amanyofo nyina mrahebedwamfo a wadan wo mrahebedwam ne wo mo a waye adwuma wie etifie nyina wo mo atonwom creative art industry opani oduro aya agya ya wo free nsuta mango ase ene ekwo na abusua ewo Ghana ne wiase mfa na nyina ase wonde hye no wade nyina kwa jofo so ahu ofadua dodo no afra no Daddy Lumba onya mfenhie aduosia na ye ho nhyehyeye eni December bosome ne da atoso edumiensa emfia mpemienu ene aduonu enumuo obeyi yen wurayi amu ahwebo maso adeda no ewo Kumase Sports Stadium na amanfo abesu ahwe nani ase wobekọ akọpẹ no krabre abetena se anom sikasa ewo Kumase Sports Stadium ho a Friawia Donko ekopem se nonum bebo no atu apo ema woja wa akire eye eduba ko eyerenom ne maami akosu asewa fosu ena afei maame Priscilla fosu dodo no afre no odobroni ekwoana na wompensama no yenti dane da ukuru kire wasama no ye edigu ahoma so ekwo ba simprimo kwadwo fosu ahwo fadue wosi wo ye de obetimi bia na omra so a no wakra yen bema beye bi no ameye ni nyina ewiase nyina bekawo omama Lumba jamri fadue duane emane hu no enti Bismarck de wo hono no enti emotional my so pepres kra enti ya papa wa prepare chirampa penifo se be yedu amanfo so a na yakaya anom na ade ato Ghana fo nyina ni mesi ade aye den ato Ghana fo nyina ade ato Ghana fo yewe de Ghana fo ni wiase afa na nyina dia ade ato Ghana fo ni na me pasim bia kana ye de asoro so na DJ afiba hisi ya senior man we wura yim si ni de ba prechiri style bia bi yani abro Bismarck yani abre papa na me pe bibi na ye de ayade na nka ya soro so sisia da hwehwe ye wo time ma me pe bibi de aye enen nankasa enenye o enenye enebeyedwe aswe enebeyiro efiri na ekwi se ya na ye ne kurum ha akopem se next week be prepare chire enebeye den enebeyedwe aswe enebeyedwe ebeyire pa wa na ekro ne ade ade be prepare chire pa anti no sayaro no ntigana ni a wote menka ne papa yi no mpenifo prepare kwanti bibia dadin se de mo kan ye na ya me ya atoma
meme na ebe na wotwe so ewo Kumase Asante Mantemu Kumase Agropama so Baba Yara Sports Stadium ene ye kwakwa ye papa yi no obia tumi babi emfa woni paku a wuwum ene wo mfia wadi waso ayi kwa utumi ba beja ye papa ene na dofo ene na busua nyina yie ewo Kumase enti bra ahoba mo nsem so mpanifo chense bibia de din wo ba o secret ni yeso high obia nya wo hwe bibia de din bo mode na bra fa dwene mu fan bra Obana bedin sem huna beti sound de brama and de my senses so anameboa oh yes obedin sem huna be yeden e be chenyi wo dabre no e de amount sample ya prapre chira ma ye ndi agro ku mu ye ni abro be se ye ni ayeden ye abre ye ndi agro ku mu am ehwese menye papa voice ba ko bi na ya bona ye de akra no na ya soro so because me wura ho me kasa me wura ho ya na mboa me wura ho Bismarck me wura ho pa me wura ho pa me wura ho me wura ho Ebi anene mama ha ebi anene mama ha efri ne ko mama ha biomba nana makramo media sana meti ebi anene mama ha efri ne ko mama ha biomba nana makramo media sana meti me kaisa daddy enra ne ba be kokofodua program no o de nse mi ja Ghana fo anse ye kokofodua kobo program mo be kaya ye kobo no e wo Easter bremu that was 19th April me boa says Kakobi. Daddy can same science ever call a year Kufudua, the Ofusu Plaza Hotel. No, I just remember a year miniano, and my dofo, I will be singing, especially on Ghana. Your dam was a bribia, some of Kayan by boom, a manyanko panche Easter. Maybe Sioka see me free crying her, and I'm there back Kufuridia. Ababu Kufuridia flowers no so. Amaye suku, and sana o meura. Mea minu aketwa eye Ofosu Plaza Hotel. Sikasa wakai. Any mom so do be good flowers. Na emna daddy free mo no. Na dofo ni bi e de nsem se tuja. Oh my God! Oh my God! In fact, Bismarck asema ba o. Pa, asem dia asem kese pa na aba no. Oyene na asino. Asema ba na Matthew Nyindam wonimu no. Pandai member of parliament. E kan sem se o ma se bedwam. Quarrel with your wife, just play that Lumba's music and you'll be fine. Mr. Speaker, even if you want to go and do galamsey, play that Lumba's music and you'll be encouraged. Mr. Speaker, the man is a legend. If you want to know, with your wife, you have a problem, just play. Odo me pewa sempa o. Na abwa here, pem 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 pem. Odo me pewa sempa o. Na abwa here na mpira di pantia. Me pewa sempa o. Oya na wanchira di pantia. Ade me pewa semu bebre. Your wife is good to go, Mr. Speaker. Munke babia di pa akoshe to krum. Mr. Speaker, this is for the Galamsey people. DLFM 106.9. So you know that you know where to go and harvest. Mr. Speaker, so as for that Lumba, if you're a young man, Mr. Speaker, if you're a young man and you want to make life, listen to that Lumba's music. I'm telling you, if you play that Lumba's music, Mr. Speaker, you'll be good to go. You will be good to go. Ampa na papa adofo ne na busuafo mo wonsu tan so din sem se tudwa ye wie pe ye de masi oba ha na hunu a ada ne ne mayi kusie wasi adife fa wa be yama ama wase man no papa kurom ha no ene clinic no enti tem bia oba ha na hunu a
adan de me kusie wasi kusie ele jagia wasi kusie de beneke o wa krantia anam sie urade Lumba aka unya krantia anam sie de krantia de kusie ne o na da wuruma waye bia maye enkamina mu wi sese ye me kodokuta me fa kwa wosu akosi nkwanta no so na mana am kwato nsu anana me duro ena nso na da wuruma me fra so de be me se me kodokuta me ko wura mu am ya hwe me enso hwe de waye ye ti nya me fa ne krensie me de me ma hwe ye me se wonwu so awudi a urade me fa ne krensie maye de o kana ye no kre ye nyina sa na ya adwene ye nyina adwene ye se ye papa wonwu ye na so awu ampa urade mfa ne kra anya den ensie ema yen besma ke nyina we sinfa kase bo nsi wai the way ya too emotional no ye di agra e be den se betumi akra the Ghana for said ye kan ya me ya adoma me de be na wotwe ye papa yi no ye ko kumase kase bo ne ye disi emusemufo ne ye maze me bere ntwe ne se mo e ba yen DJ Zigibi ene me wofa se ba dodo ahima Belinda Nati edi ekopie mum ego Facebook and efi YouTube akasebo no wonya bi ehwe yem me wofa ase ba babra kranten eboye wakasebo dem DJ Afiba eboye ho ba hohu mu e makasegbe otamfo bi anya yen DJ Zigibi etintim efide ni furu madosom ya numren Bismarck Mambize edi akopama nsem ebesom yen akenkafo eyemienu edi ameje so eje wofa Osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa Wodini bio Adjoa Agyei Sikapa Yakwei yem papa daddy Lumba mano aya nwom sei omudi ija yem papa kwan enwu we si ne wanten ka bi o yakra ya de wo hye DJ Afibansa free samre ekopem se nondu ebebo imamu nyina mo anitia ade hye Denise, Calvin, Charlene, Ciara, Derek, Charles.